Jy Suid-Afrikaner kan nie in Sydney gaan bly nie. Want dis waar Leon Stewart wou gaan bly het. She said you can forget it. They won't let you in, you're South African. No? You can't get in there. They'll walk you out of the town. You say you gotta go to Perth. They'll take you. My sister oorlede man. Haar skoonsister. Sy dogter. Die man was 'n Jehovah Witness en hulle was vreeslik daai Jehovah Witnesses daar toe in ons tyd. Toe ek en oupa nog single was. En toe sê haar man vir haar, hy was 'n Hollander. Toe sê hy vir haar, let's go to Australia. Gaan kyk nie wat hulle aangaan nie, weet nie wat hulle regering is nie. Gaan in, daar is hulle, dis hulle daar. Daai Australians het hulle lewe hel gemaak. Hulle het almal hulle askande kom gooi op hulle erf leeggemaak, op hulle erf. Hulle het shit kanne dat hulle aan die deur sit, nee? En dan klop hulle aan die deur en sy oopmaak, en val hy shit kan, hulle het hel gehad. And they moved to the outback, because they couldn't take these people anymore. To say Australia further, die regering, anybody that can give us, ek weet nie hoeveel cricket mense jy moet hê nie. If you can get us 12 children or more, then you can have free of everything. Now, free homes, free this, free that, free that. For cricket. For fucking cricket. Sue. I think her name was Susie. Sue. They called her Sue. Sue had 11 children. She missed out on one. But she never got anything. En I kan sê hulle nie mooi net verstaan wat Suid-Afrika hier het nie. Toe my suster daar kom om Sue te gaan sien, want haar 2 kinders wat in Australië is, het totaal vir haar vliegtuigkaartjie. Die sy wil Sue gaan sien. Dus sy het hulle nie eers ingelig nie, en sy was so bang hulle wil Suid-Afrika toe terugkom. Dat sy vir hulle allerhande en hulle sê, en hulle so laat maak daai nog, I say, you got lions walking in your street. My sister said, what do you mean lions walking in the street? She said, we live like human beings. I said, she said, look at you, you've got a wooden house, So she said, I live in a brick house. This can go up like a matchstick. Maar sy was, hulle het dan soek stryk gehad, toe gaan sy na haar niggie toe sê sy vir haar, listen to, why didn't you tell your children? Why you let them believe all these lies? Sy sê nie, as wanneer hulle moet teruggaan nie. Sy stil. Want sy kon hulle daar hou, sy verleer hulle. Exactly. Ach, maar anyway. Maar mens het TV, mens kan ook uitvind, jy weet. Ja, en jy weet, ek hou daarvan, as ek iemand ontmoet, as hulle van oorsee afkom, dan sê ek vir hulle, okay, I'm not talking, but you tell me what you